ariko se mwabagabo mwe ni kubera iki mukubita abagore banyu? Mbese muba mubahora iki? Iyo ubona ufata umubiri wawe ukawukubita kabisa, ukawukubita wumva atabwo ufite, ngiye kabisa nimumbwire. Muribagiwe rya jambo Imana yabategetse. Imana yabategetse ko mukunda abagore banyu, ko mukunda abagore banyu, ariko murafata abagore banyu mukabakubita ukamengo ni igikoko. Abandi nabo bagahengera amabere yabo yaraguye, bakavuga ngo twarihenze. Ese nk'ibyo burimo nibiki? Nk'ibyo burimo nibiki wa mugabo we koko? Umugore wawe araza akagukaribisha ukamureba nabi, mbese ukamusuzisha ikofi, kandi ugaje kubwira ati karibu mutware, ugaca ugenda ukamukubita ikofi, cyangwa se ugafungura akanwa kawe ukamutuka. Umugore ntago ari wo gutukwa, ahubwo umugore ni wo gukundwa. Imana yabahaye abagore kugira ngo mubafate neza, ntago yabahaye abagore kugira ngo mubakubite. Ushaka akantu gato gusa umuhora, ariko se namba ubona asa nabi ntiwagenda ukamufasha ukamugira neza? Namba ubona afite imyenda igize yanduye ntiwamugura isabune? Namba ubona se ari muto ntiwashaka indya ukagira iki akabyibuha? Ariko amaso yawe ugenda uja kureba amabuno y'abagore babandi. Ajya amabuno na y'abagore babandi ntago ari amabuno y'umugore wawe. Ubu uri kuraja kureba amabuno y'abagore babandi yashaka hiki? Mbese kutanyugwa? Ni kubera kutanyugwa? Ni kubera iki utanyugwa? Umugore wawe ni mwiza, reba ukuntu asa neza. Ko mutanyugwa mwabagabo mwe? Ni kubera iki mutanyugwa? Bamwe mufite abagore b'inzobe basa neza, abagore babakunda, ariko mukava aho ngaho mukagenda kuryamana n'abandi hanze. Mubahora iki? Ese ubundi ho igihe mwabaresha ntimwabona ko ari beza? Ni gute umugore mwamara kubana ugaca utangira kubona ko mbese isura yahindutse? Kandi abandi nzi ko abagabo n'abagore babanye igihe usanga baguma basa, bagenda basa, iyo uko babanye bagenda basa. Ariko wewe namba umugore wawe arya nabi, genda umushakira akanyama ufite amafaranga, reka kugenda kunuzenye ukurya wenyene mu muntu uzemu iyo ngiyo mu maresitora. Reka kurya wenyene, reka kwitwa kuri umugabo w'igisambo, reka kuba umugabo w'igisambo, ahubwo ni witeho umugore wawe n'abana namufite abana. Ni witeho umugore wawe. Imana yabahaye abagore kugira ngo mubagire neza, mubakunde, kuko n'amashugwe yanyu. Sinzi igituma rero ubona iryo shugwe ryawe ryamaze kuma. Mubona ko amashugwe yanyu yamaze kuma. Namba se ubona ariko iramera nabi, ntiwarisukaho amazi kugira ngo rinage rise neza, rimere neza. Ariko mugira umunoho mukabona umukobwa wa kanaka yiyambayira neza, yisize utuvuta, mugaca mugenda amaso. Wareba umugabo wareba umugore wa mugenzawe yigiriye umugore we neza, ugaca utangira kugira iki? Kugira umunoho, ukamugira umunoho. Ese uwo mugore wawe si mwiza? Ujya n'umugore we ariko arakora neza, si umugore wawe? Namba ufite umugore genda ugira iki? Namba genda umugore agashati keza umunezereze. Abagore banyu babwira ko bakunda, mukabakubita ikofi. Ese kofe nijyo ryo kumusubiza turamukunda? Kandi murakubita abagore mubahora ubusa. Umugore aguhindya uzi kubita umugere, hakuvuga ati urakoze umugore wanjye ukubita umugere. Ese nk'ibyo mwamwe ko murakora nibiki? Bagabo ni muhinduke,
nimuhinduke kabisa kino gihe kabisa. Sinzi iyo ngeso, sinzi yo mwayikuye, namba mwarayikuye mu bantuze mu miryango yanyu, sindabizi, sinzi yo muyikura kuza mukubita abagore kabisa. Nk'umugabo yubahuka agakubita umugore afite inda, ese nk'umuhora iki? Mbese ntago ubuzi ko uwo mugore aba afite umuntu ndani muri we, kandi uwo muntu akaba ari uwawe, ariko atasoni ufite urakubita ugakubita inda. Urakurura umugore wawe ukamukura kabisa akikubita hasi, uramwambika ubusa. Reba ukuntu ushaka kubisemo shongo, reba ukuntu ushaka kubisemo isaha, reba ukuntu ushaka kubisemo ishati nziza. Umugore wawe n'igitenge n'imiburiburi kigura n'ibihumbi 10 da ntagira, cyangwa se n'ibihumbi 3, igitenge igura ibihumbi 3 ntagira, ariko wakubisemo inkweto igura ibihumbi 30, n'ishati igura ibihumbi bingahe? Ibihumbi nka 30. Ushize hamwe inkweto ishati ni ibihumbi 60, ariko umugore n'igitambara ntumuhereza. Hariya mwihoteli agenda ugakubitayo inyama, ugakubitayo umuceri, ukarya neza, ukaza wahaze, maze ukinjira mu rugo ugapiga hodi wahaze. Umugore ugasanga ari karayura, kumuhereza nawe, utwo tuntu wariye ukajya ukamara, maze ukaza umukubita ikove ukamengo ni ikintu ube wamuzaniye. Bene data, nimureke gufata n'abagore banyu. Abagore ntagarabo gukubitwa. Na hamwe ndabona muri Bibiliya handitswe ko umugore ari wo gukubitwa. Umugore no gukundwa, no gufatwa neza. Kabisa urafata umugore wawe ukamukubitira hanze, ukamukubita kabisa ukamengo ni umwana uri kurakubita. Nimuze mwisonera abagore banyu n'abagore bo gukundwa. N'abagore bo gukundwa bene data. Igihe mwareshanya ntiwabona ko ari mwiza n'amabera agihagaze, ntiwabona ko agifite agasura keza, ariko umaze kumugeza mu rugo ubonye ko isura itangiye kuziminkanyari n'amabera amaze kugira kurambarara, amaze konsa kanga, amaze kurambarara, utangiye kuvuga ati atoya kabisa, atoya ntago tuberanye. Kubera iki? Mbere ni mwari muberanye. Iyo ngeso mwayivuyeho, mwayikuyeho. Iyo ngeso ni muyireke. Mukunda abagore banyu, mufate neza abagore banyu, mukundane. Umugore gukunde nawe umukunde, mukundane, mwihanganiranire, musabane imbabazi. Mbese ko mudasabana imbabazi? Iyo ukosheje ku mugore wawe ntumusaba imbabazi, n'umugore yawe ukosheje ntimusabane imbabazi. Icyo mukora gusa uravuga umugore akavuga, wavuga umugore akavuga. Kandi namwe mwabagore mwe, namwe ndabaziye, nta soni mufite kuza muhagara ku bagabo mukifata nk'agakombe. Mbese umugabo akavuga nawe ukavuga. Mbese ntago muzi ko abagabo aribo babanje kuremwa? Abagabo nibo babanje kuremwa. Ijambo ry'Imana rimbya riti ngo umugore wubahe umugabo wawe, kandi haraho nasomye havuga ngo n'umugabo yubahe, mwubahane mwese kugira ngo urukundo rwanyu rukomere kandi mubabariranire. Mureke kuryana. Urugo rwanyu rwuzuramwe amatati buri mwanya. Umengo muri abana, umengo umugabo yatoye umugore mbese atazi no kubaka. Umengo umugore yagiye ku mugabo mbese bitanamunezwa, ahubwo wagira ngo sinzi ibyo mwagiye gukora. Kugira ngo uje ku mugabo manza wiyumvire, mumaze mwiyumvire, mureke gupfa kugenda gusa, mumaze mwiyumvire bene data. Imana irababaye n'ukuntu ingo ziko zasambuka ubu ngubu. Gato gusa divorce.
gato gusa divorce. Umugore nta nyuma agira ngo divorce. Umugore igishinya ciwe caraje miye nka nyari divorce. Umugore amabere yaraguye divorce. Ese divorce ya buri mwanya ni kubera iki muha Satani umwanya? Umugore mu maso harakuburutse divorce. Umugabo nta kugura gifite, sishobora kubana n'umugabo atagira ukugura. Ese ubwa mbere ko amukunze afite amaguru yose, ubu rero ubu ageze mu ngora ni ubonye kumuta. Umugore agwaye ngo idakira divorce. Ese giye wamwemera ngo ndabyemeye ngo mahirwe no marushwa, wagira ngo se ibyiza byonyine nibyo bizaba mu rugo, nibibi bizaba mu rugo, mukwiye kubyihanganira ibibi na byiza. Abandi nabo mugakunda abagabo batunze, ukagira ngo bazagumana ubwo butunzi bwabo. Mbeko mutabara ko no gukena yakena, ko mutabibara. Amafaranga yabura divorce. Ese uba wagiye kurongorwa n'ayo mafaranga cyangwa uba wagiye kurongorwa n'uwo mugabo? Mugenda gukunda abagabo bafite amafaranga bashirirwa mugaca mubata ngo divorce, buri mwanya divorce. Mwabona abagore banyu naba mwabatoya ari baniniya, mwabageze mu rugo bagatangira kurya impungure n'ibishimbo, mu maso yabo hagacatangira kugira kuba hato ngo uyu ngo wa mugore we ngo ngenda gutora wani muniniya ngo divorce. Ese divorce ya buri mwanya divorce gato. Imana yababaye nibyo muri ko murakora. Buri kuramuhora abana byaye mupfa kubyara kabisa. Abandi nabo mukabirukana ngo ni ngumba. Ese igihe mwari imbere ntimwari mwemeranyije ko uzamukunda mu mahirwe no marushwa? Kandi ndakubwira ntabwo ateganya ko ashobora kuba ingumba. Ntabwo abiteganya. Ntiwateganya ko ashobora kuba ingumba cyangwa ashobora kubyara abingumba ngo divorce. Mbeko mwibagiwe ko Abrahamu yihanganiye Sara, ntiyamwihanganiye, Imana ikabibuka. Ariko wowe imyaka 2 imyaka 3 nta mwana, imyaka 5 abamaze imyaka 40 nta mwana, bakibana kandi bagikundanye. Bene data, urukundo rwanyu ni mu ruzure kabisa, mu ruzure ruzuke, rwarapfuye. Nta rukundo mugifite muri mwebwe. Iyo utangiye kwiyumvira umugore wawe nabi, burya biba byarangiye. Kuko nta mbabazi usaba, yaba umugore wawe nta mbabazi agusaba, yaba wewe nta mbabazi umusaba. Mbeko mudasabana imbabazi, kandi imbabazi arizo nziza mu rugo. Imbabazi zituma abantu bumvikana. Usanga umugore n'umugabo mukubitana ibibuno muryamye, kandi ubwo mwapfuye akantu gato gusa. Abantu mufite amadivorce mu nzu, umwe afite icyumba cy'undi icyumba cyiwe, mwapfuye akantu gato gusa. Gusaba imbabazi hagati yamwebwe nta kuhakuna ntabyo. Bene data, nimuzure urukundo rwanyu. Imana iseri yababaye, Imana iseri ntinezerewe na za divorce za buri mwanya. Akantu gato gusa divorce gato. Umugore yatetse yibagira ashiramwe umunyu mwinshi divorce. Umugore yagiye gusenga ze yacerewe divorce gato gusa. Gato. Ese muri ko murabikorera iki koko? Ingoro zawe zimaze kuba intuzenye inkino inkinamico zimaze kuba inkinamico. Ntago ari serious zimaze kuba inkinamico. Kuko umuntu aje kurongorwa akamara amezi 2 divorce, umuntu aje kurongorwa akamara ukwezi divorce, umuntu aje kurongorwa akamara amezi 6 divorce. Bapfuye iki?
bapfuye iki? Ngo umugabo ngo nta sabuni angurira yo kumesa. Bapfuye iki? Umugabo n'igisambo. Bapfuye iki? Umugabo ntambwiye utugambo twiza. Reka ndababwire bene data, nimugende muje hamwe solution, nimugende muje hamwe muze musabana imbabazi, kuko imbabazi zituma amahoro aza muri mwebwe hagati yanyu. Nimugende musabana imbabazi kugira ngo n'amahoro aze. Naho ubundi hagati muri mwebwe atambabazi mufite, nta mahoro mufite n'ubundi. Abagore musige muhagarara hejuru y'abagabo banyu, mukabahagarara kabisa hejuru, mukabatuka. Reka ndabwire mwa abagore mwe, muze mwibuka ko muri abagore, ntago muri abagabo. Si mwebwe mwaremwe mbere, haremwe abagabo mbere. Mureke kuza muhagarara ku bagabo hejuru, mubabwire muhagaze hejuru mubategeka. Reka ndababwire ngo nyenyekeya mama, nyenyekeya, nimwubaha abagabo banyu. ngo numukene. Ese wo mugiye utabona ko ari umukene? Ngo numukene, ngo numukene kabisa. None se aza gukoresha hari ikintu yari afite? None se ko wamwemereye?